Haga Jingialehkai perlok hapring ke Arsenal Persia ke Manchester United. Haba paisha ke Jingialehkai ke Manchester United. Kalau yo ban Kynjat ningkong haga minit ke balai peu lengbau Bruno Fernandes. Batang hadin nyau minit kata haga minit ke balai penyau ke Manchester United. Kalau yo biang ban tap ya ke gol ke baar lengbau Sancho. Bad Hadur bukur ke kelas step ke Manchester United katam da Arladon. Bad haga kelamit ke Jingialehkai ke long Maria Kaj haga babaro arteli ki kenhun ki klemla abad ben Kynjat Hadur bukur ke kendai peu minit bad 1 minit ke additional time. Bad ling bagini ki ar gol haga kelas step ke Manchester United kalala abad Pynliem ya ke Arsenal da Arladon. Bad haga penalti shootout ru ke Manchester United kalala abad Pynliem ya ke Arsenal da san lalai. Haga Jingialehkai League Cup ke bahap haga Group L hapring ke Philadelphia Persia ya ke klub Tijuana. Haba paisha ke Jingialehkai haga minit ke bakat kendai ke klub Tijuana ke haba Jingialehkai tang si peungut adin bau dias oleh yo pedang ia keretkan. Bad haga minit ke ba ar peway ke Philadelphia kali yo ban tap ya ke gol ke peningkong lengba ke penalti bala Kynjat dau gasdak. Batang hadin 1 minit kata haga minit ke baar penriu ke Philadelphia kalau yo biang ban tap ya ke gol ke baar lengbau ke Ranza. But they are checking it. The question mark and the argument if you're Philadelphia Union is that Bad Hadur bukur ke kelas step ke Philadelphia katam da Arladon. Batang Maria sedang ke kelamit kata haga minit ke basau penriu ke klub Tijuana kalau yo ban tap ya ke gol ke peningkong haga ni Jingialehkai Lengbau Gonzalez. there's plenty of pace on the ball, but he just gets his left foot across it. Bad haga minit ke basan penriu ke klub Tijuana ke haba Jingialehkai tang kendai ngun hadin bau balancau layo priang ya keretkan. Bad haga minit ke nyau peway ke Philadelphia ke layo biang mencap ya ke gol ke balai Lengbau ke Ranza. Bad kaderu ke gol ke baar ke jungu haga ni Jingialehkai. A deflection on the way through, but he creates space in the 18-yard box by standing still, whilst the rest. Hadur bukur ke Jingialehkai ke Philadelphia kala job dalai lakaway. Hagaway par ke Jingialehkai League Cup ke bahap haga Group C hapring ke Lyon Persia ya ke Vancouver. Haba paisha ke Jingialehkai ke Lyon ke layo shwa ban Kynjat ningkong haga minit ke ba ar pulai lengbau Morino. Best 11 is not going to miss, just slots that one home. Bad hashwa ban kot ka kelas step kata ka minit ka basau peu sau ka wan ko war ka layo ban tap ya ka gol Jingialehkai lengbau Cordova. The timing, the pace of the run, but the finish. Bad Hadur bukot ka kelas step baro arteli kine marshigol. Haga kelamit ka Jingialehkai kadang kham itanat haga ba baro arteli ki kenhon. Kila Jingialehkai bha badai haga minit ka basan penyau ka Vancouver ka layo ban tap ya ka gol pentam lengbau Cordova bad ka deru ka gol ka ba ar ka jong haga ni Jingialehkai. But the secondary run from Cordova coming all the way down the field, passing that, taking Henry haga minit ka ba nyau penyau ka Lyon ka layo ban tap ya ka gol Jingialehkai lengbau Harmendes. deep. At a certain point, you just have to tip your cap. Bad Hadur bukur ka kendai peu minit ban nyau minit ka additional time baro arteli ki kenhun kine mar argol balaha ban penon kam da ka penalty shootout ban rai manu ban khur ya ki lai point haga ni Jingialehkai badai haga penalty shootout kalion kalala ban Pynliem ya ka Vancouver da khan riu la khat san bad kane ga dei ru ka penalty shootout ka ba jalan bha haga Jingialehkai League Cup haga bala ban Kynjat mar khat kendai ngot na baro arteli ki kenhun.